तंबदा अकाइब थोकंदनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस तगे असम राइफल्स की आउटपोस्ट लौथोकनबा सेंटर द तक्सिलगने हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे मणिपुर की ख्वाइदगी अवांगबा महई तंफम संग अमा ओरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी असी सेंजापुंग ओनखिबना इंडिया की अफबा यूनिवर्सिटी चामा खनगतपदा यावब ngamdabani हाइना देसामना मराल सिरखली SSA amadi Ramsa Oza Singna Taliba demand sing laingakna athubada mieng sangbidrabadi pangthokadoriba metric amadi 12 parikhyada saruk yadaba yauna kanba khongjang kaya sangsilakadori Kevin PDG lever singi wathok tha sigi tarahumdoi fawgi manungda loisindrabadi akanba khongjang sangsilagane haina laingakta section wa thamkhre Puari ka sagon aduna lakliba thong nambombi ki saruk khara ngasi ayo khanghodana ningkhai rakhroi Kurumjari Times of Manipur gi numidang pau mi eng tabi punamapu arunlan taram okchori ngasigi maruiba pausing miamda santokna pijari mahai masing tambada akaiba thokhandanaba Manipur University gi campus manungda laiba Assam Rifles ki outpost asi lawthoknanaba laingak asina center da taksilagane Manipur University Student Union na haiba Assam Rifles post asi lawthokhanbiu haina taliba demand asi maramchai amoromda lamdam asigi senmit loan phagat hanaba laingak na horticulture agriculture amadi tourism da ehenba mi eng thamli haina Manipur gi chief minister N Birena haikre wafmasi Manipur laingak State Archaeology Department of Art and Culture na Sindhunang asi Langthabal da laiba Maharaj Gambir Singh gi khuvamda pangthokhiba Maharaj Gambir Singh na laikhidabagi chamaga marifu taruk suba ningsing palan tharamda athoiba mithunglen gi oiba warol piraduna haikibani mahakna haiki mahiroi Singh amadi miyamna sathok chasinda khudong chanabagi damak MU gi gate manakta footbridge amasu athuba matamda saragani अखोई हंदक चाही की लाइव से अखोई फोकस पिजरिसी एग्रीकल्चर ने टूरिज्म ने हॉर्टिकल्चर ने सिंगी लमदना अयाम अखोई हॉर्टिकल्चर द प्रायोरिटी पीसी है नहाना ई नाबार्ड की करी की मयाम लोई कौर मीटिंग तवे हाई बसे अखोई तंपाक की एग्रीकल्चर की पोच है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बहुत याई अब मसी अखोई द CM ऑफिस दा और कंसर्न डिपार्टमेंट सिंह दा apply to biro tawbadabu aikoina tawdori ba mafam se sini hai bese mafam utpi batai sigi labuk sini sigi jaga sini koi tawdori bisna koi sini se ai one by one aikoi gi official sing spot to the tharga ground water dagi sing lobo yabra turian thingaga yabra lok thingaga yabra pukri tawraga yabra haiba madugi अखोई टेक्निकल सपोर्ट गवर्नमेंट की पीगनी मरी लेना मधुगी दरकार लेब सेंफम मरु मरांग थानबगी हयेंग मधु अखोई चाब लेमब मधुंग थादोकनबगी कई वाबिरोनो मंदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मखाद अखोई ई मार्केटिंग ओवरऑल इंडिया से पोट लेनबगी हांग लेग्रे एनी अखोई पोट तंगलाउना नेत्र थागत की मतलब नदुम लौबला आदब Art and Culture Minister L. Jentakumar, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Syam, Oinam Constituency MLA L. Radhakishore Singh, Police Amadi Civil Service ki makok thongba official Singh Sarugya kiba Thoramaduda Chief Minister N. Birena Makataraduna, Lamdam Asigi Ning Tamba Ngaklamba Amadi Thawaina Pontha Pikraba Aikuki Ipa Ipu Singbo, Ngasigi Mirolna Kauthokpam थोकते अथौबा अखोइगी इपा इपु सिंगबो खक काउफम थोकते मखोइगी निंगसिंग थोरम लाकपा मतमदा मिपुम खुदिंगमकना सरुक याफम थोई हाइके थोरम अदुगी सरुक अमा ओइना चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगदुना लैखिद्रबा महाराज गंभीर सिंह की मूर्तिदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उत्पना ओइखे तुंगदा असम राइफल्स की कंटिंजेंट अमना गार्ड ऑफ ऑनर गन सैल्यूट साउंडिंग ऑफ लास्ट सैल्यूट पिखिबगा लोइनना सरुक याखिबा सिंगना तरपन सु कनखे
सिदी अखोई लंगथबाल केंद्र की ngakta lakpi gada banate sugum basida di civil society organization laibiri student organization aduga kala gi theater da aduga laibak sigi da laiba political party punamaki lakada bani ningsang gada bani makhong na thong laga aphang ba gari la kan laimana ma kal gada bani madugi spirit tu ni laibang ning ba hida ka pa nang laibang ning shiwo nan shibero laibang ning ba is inborn I the yaw gada bani ngasi sahi tare khunra pa thomdraba sahi tare khunta aga tawramiba kangbu dubo ekhoina tan thomdraba Gambhir Singh Maharaj leiramdraba Narasingha Maharaj leiramdraba Hira Chandra thomdraba ngasi ekhoi sumaina leigadra leiroidra si khanbaduni adugi damakta ne ekhoina makhoi gi murti sarise murti ema sarga ta ningsang bat अखोई की मनुंग दगी feelings वाखल की मनुंग दले बा इरे बा इजाती नुंसी जबा मखोई ना ngaami बजे कदाई बा ngaami ngasi genuine river Gambhir Singh Maharaj की Narasingha Maharaj की thang chambagi history Brahma manung दले बा मखोई की pikok मंदिर दा ओय नोई हेंजल लगन ओना निंथौ Gambhir Singh Maharaj ना Narasingha Maharaj thang यालम बगी thangpam Sigi mayam dubu ningsang je habini khoi United People's Front UPM na sinduna konung lampak ta laiba lamjan basanglenda Maharaj Singlen Nongdren Komba Gambhir Singh laikidabagi Chambaga Marifu Taruk Suba Ningsing Thauram Gamari Lainana Pangthokiba National Reconciliation Day Thauram Pangthokre Thauramatuda Jeliarong Union Assam Manipur Nagaland gi President Amu Kamai Kuki Inpi Manipur gi President Pu Mangsa Hauke Manipur State Minority Commission gi Secretary Abdul Hakim Saha Indigenous Minority Socio-Cultural Organization Manipur gi President Mosakam Bapui Amadi Department of Anthropology Department MC Aruna Dice membership Oiduna Sarugyaki Thauramgi nungi oiba warol pireduna United People's Front UPF ki President W second na aigi furup khaktagi oiba wakhal thadoktuna apunbagi saktam haiba wakhal lona mang tharaga satminarasi adungai awas singna Manipur asibu khudum sansinduna Sahi tare khunta khanduna otpanaiba sathakiba kaya aduki mayokta Maharaj Gambhir Singhna lamdam asigi mangluraba ning tambabu hanna purakpada laukiba thodang kaya adu ngasigi mirolna kaufade matam aduda awasingna Manipurbu tarai na lausinba ngamkiba adu ningthogi masa masu singi marakta wakhal amadi lingzen manadabagdagi khudong chaba laukibani maramasina lamdam asida khundaduna laminariba furupcha khudingmakna aigi haiba wakhalon thadokba tangai fade haina mahakna haiki Matamdugi sahitere kuntak wada thoki bagi adugom loba wafam sing ado ngasi ekoi Manipur asida ekoi lakhi gedra haibagi akiba du phaujera kanda United People Front UPM na ekoi unite oirasi ekoi apunba Manipur nationalism amada ekoi punna himinaba punna sakhon minaba haibadum lo pandamaduda ekoi ngasi asigum loba 9 January asi National Reconciliation Day haina ekoi na sinjara kanda adu ngamba Maharaj Gambhir Singh gi laikidraba chamaga marifuga taruk subasi ekoi na pangthok chabani Amaromda Ningol Club Hairok Nasu Sinduna National Reconciliation Day gi Thoram ngase Hairok Patri da Laiba Z4 Center da Pangthokre Thoramaduda Athoiba Mithunglen Oiba Warolda Kadagi Vice President Dipanjit Ningthogjamna Haikibada Ining Thogsinglen Nongdren Khomba Atopa Ming Gambhir Singhi Kathokpa Manipur gi Ngamkhai Amadi Apunbagi Saktam Sagana Naba Honabada Lauramba Thodang adu ngasigi Mirolna Masak Hangbagi Tangai Fadabalai Isu Kayana Talaba Lamdam Asida Asigumba Iningtho Amagi Kathok Pangambagi Thauna Laiba Tangai Fadre Luchingba Asibu Mahaki Wakalonbo Ngasigi Mirolna Tabakta Onthokpa Mathautai Iningtho Asiga Mari Lainaramba Langthabal Konung Kasargi Awapali Lengondabi Partna Chingba Sangwatpa Tai Loinana Ngasigi Luchingba Singna Masoi Taba Sakti Munaba Famunaba Aduga Laiva Kidamak Lof Tofum Tokpa Togdangbu Toi Tungoinaba Kaya Hainabi Tadopiu Haiki. Matamdugi Masingyam Gidrabakogi Lanmi Samangana British Matiang Habadi Makoidagi Kulai Habata Matamdugi Numi Kara Matiang Lorana Maramdi Yam Grava Wazing the Takai Habasiti New Kujo Karana Koi Tang Kirk Sagon Kirk Nandikoya Makoidagi Numi Kara Matiang Logivaneo. Madulan Torom Dida, Kasado Zuzik Lady, could Lemon the V part Hadana. Madam
कोई गंभीर सिंगा कोई नर्सिंग मची मनाउना कोई इसितबा हाइबे तारे पास है कोइना नावाय कोई बार्टिन नत्रगा स्टोव ने इसितबा कांदा लेकाय की पुखीदा नत्रगा खंबान इसित कांदा कोई सुमाय सुम सिलम मदगी वारेना लेंगे वोलगा ओइलोम द मुसिलिदना अदगी मची मनाउ हिना कोई लेंगे सुंगन वंदा बाइतारे सिटकिबा माइगैदुदा दुम सिलगा अदुगुम्बा पाट मसादो कंगनले हाइदना कोई लेंगोंदबी पाराना जिबो लैरिबो मा मरमदी सिगी पाट से इबानी ने चिलिनाउना लेंगोंदना सिटबंग मगदी अवाजे कोई माइथीबा पीबा ngamgani हाइबगी मागी खांगबा कनबा मखोयनी की थुमरादो अदुगी चांगे हदो कोई तौगिबा कोई लेंगोंदबी पाराना जिबो लैरि अमरोमदा युमथंगनरिबा असमगी शिवसागरदसु मणिपुरी कला संस्कृति विकास केंद्र सिंगादवार अमदी यूनेस्को इम्फालना पुन्ना सिंधुना चाही तरेट खुंताकपा निंगसिंग नुमित रिकंसोलिडेशन डे 2020 की थौरम पांगथोके थौरम की सरुक अमा ओइना असमगी होजाइदगे ngathем प्रेम बाबूदा सिंगलेन नोंद्रेन खोंबा अवार्ड अमदी सेंजम समरजिता मनाव इबुंगो मैदिंगु सिंथंगलेन पामहैबा निंगसिंग खोंगा अवार्ड पीदुना इकाई खोमनबा ओइखे थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन की वारोलदा मपी काउंसिल की प्रेसिडेंट नोंथोंगबम बिमल नाहाई अपिकपा फुरुप अमा ओइरिबा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंग लोइनना आसामदा चोइना ताख्रबा मैतै फुरुप असि मुतखिदनबा होनसि करिगुंबा अपिकपा फुरुप सिंग असि मुतखिबा तारबदी अइखोय करी ओइगनी तुंगी मिरोलगिदमा खलगा अइखोय अमुक हन्ना खुंताकलरोय हाबसि सेसिन हनबा होनबा ताई महाराज गंभीर सिंहना ममा लेबा की निंग तंबा हंजिननबा होनखिबा कया अदु अइखोइना काफोम थोकते सही खरा असिदा मपाल लमदा चोइना तारिबा मैतै फुरुप सिंगी मरक्ता असिगुमलबा सही तरे खुंता खिबगे निंग सिंग थौरम पांगथोकपसे यामना फै मसिना चोइना तारिबा मैतै सिंगी मरक्ता हेना नुंसिनबा पुरकपा ओइरसनु हाइखि कोई अकोइन लाचब नमद्रगसु पाव ईदगी फंगम मतमदा ओ अकोइ ईगी मरी वइ बेसिनि नाउसिंग से असम द लेरिबा लेरिसिनि नाउसिंग से असम की अमसु मैतै सिंगी वइ माइदि गाइ को हाइदि लाइ कोइ साउथुचब पाव अदुम असम द लेरिबा मैतै सिंगसु पाविरमनि मणिपुर की नुंगाय याइबगी साउकटबगी मिको थुमगी वानि मयाम अमा तार कांदा पाव फंगकादा ओ अकोइ मैतै अमोइने साउथुचबदु फौरंगनी हाइबसे अइ थाजे मरमदे अकोइदा ईगी मरी ओइबा तक्का थानब याग्रबा अदुगुम्बा ईगी सेल नाइबा सेलिबनिना अकोइ अमना अमगी नुंगायबदा अमना अमगी अवाबदा अकोइ सरुक यामिनरि अदु अमरोमदा यूनेस्को के मेंबर रामानंद साइरेमना थौरमगा मरी लेनना फोंदोखिबदा ब्रह्मपुत्र वैलीदा अथौब सिगी निंगसिंग पालन थौरम पांगथोकपा असिना सोइना ताख्रबा ई मसेलगे मरक्ता हेना नुंसिनबा अमदी नक्सिनबा पुरकपा ngamlagani हाइखि Kumsing ising amaga sanipan tarama pendegina ising amaga sanipan kuntar pawa sai tere chukna kuntak lan siduna diknewa awag makut tuminai uduna sojai neruraba manipuri koibu tasin kumtimana irepa iramdam tunai asibu mongpam thakpegi ganbira kirro jibu manipuri koibu ningkau ayu sinen nongden khumba TOMTV Maharaj Gambhir Singha Haina Repagaram Kabakundula Paramudya Tinchibatuma Unitagini. After the 7 years devastation, he was the person who united the people outside the Manipur and fight back to the Burmese who was reigning during that time in Manipur for 7 years. And that 7 years period is, in the history of Manipur, it is a very catastrophic day. Because it was some sort of genocide to the Manipuris, and that led to the settlement of Manipuris outside the Manipur and particularly in Assam. So that days, it is very important to recall those days, so that such certain causes of the 7 years devastation need to be understood today, because such days should not be returned back or should not be come again. And very important for the understanding for the present generation as well as for the future generation, so that such dates should not become again. अफोंग मिफम की मतुंगदा असम की शिवसागरदगी चाइल्ड आर्टिस्ट अमदी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सेंटर खुराई इम्फाल की आर्टिस्ट सिंगना मखल मथेल की नाट की ओइबा थौरम कया उतुना थौरम अदु हेना मपुंग फाहनखि अदुगै मणिपुरना ब्रिटिश की मखुतगी अखोइना निंगदम फंगना होनबा मतमदा थौनखिबा तोंगान तोंगानबा लामफमसिंग लोइनना सही तरेत खुताकबगी मतमदा
अदुंगाई अखोई इनिंगथौ नोंदेन खोंबा हाइना सुखांनाबा गंभीर सिंहना मणिपुर बु निंखा तमनबा होनबा मतमदा मांगना युमनरिबा अखोई तोंगान तोंगानबा लमसिंगदगी मतेंग लौरगा अखोई मणिपुर बु सही तरेट खुताकवा अदुदगी कन्ननबा होनखिबदा लौखिबा थौदांग बु निंगसिंगदुना ngasi asi assamgi अखोई शिवसागर की डिस्ट्रिक्टा अखोई तोंगान तोंगानबा लुपसिंगगा लोइनना हारिबा मफम असिदा सही तरेट खुंदाकवा निंगसिंग थौरम पांगथोंगली हारिबा निंगसिंग थौरम असिना अखोई स्टेट अमदा अमसुंग तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदा मणिपुरी सिंग अमतोइना पुनसिनबा अमसुंग मतम अदुगी गंभीर सिंह लौखिबा थौदांगसिंग अदु ngasi मिरोना निंगसिंगबगी तंगाई फदबा लई हाइबा मफमसिंग थंबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा अखोई लुसिंगबा सिंगना हारिबा लैखिद्रबा अखोई लुसिंगबा सिगी मतिक मगुन सिंग सिंथाबगा लोइनना लमदम असिदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा मैते सिंग असि अमतोइना पुनसिनबगी मतम ओइरे हाइबगी मफमसिंग तोंगान तोंगानबा मियसिंगना फोंदोंलगी औदमजरिबा वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण गलोइना नवकुमार खावपम टाइम्स ऑफ मणिपुर शिवसागर असम मणिपुर की ख्वाइदगी अवांगबा महई तंफम संग अमा ओइरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी असी सेंजापुंग ओनखिबना इंडिया की अफबा यूनिवर्सिटी साम खनगतपदा यावबंगमदबनी हाइना देसाम के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी लाइसांगथेम लमयानबना फोंदुरकले ngasi क्वाकैथेल बाजार दा लैबा देसाम की लोइसंगदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा अमदा महाकना मखा तारादुना यूनिवर्सिटी असिगी फिजिक्स डिपार्टमेंट की PG डिप्लोमा इन एडवांस मटेरियल की कोर्स हांगदोकनबगी दमक इंसोक लिसिंग अनिगा मापंदा UGC na approve tawkraba course ase ngasi fawba hangdoktana laire course asigi ing lising ani tara dagi lising ani tara ga manga fawba sahi manga gi oigadaba senthang oina lupa lakh homfu kaithanabagi order thoktuna ahan ba saruki oina lupa lakh nimfu gu humdoi kaithakiba laikhrabani hairiba senthang sing ase matamdugi physics department gi head of department professor S Dorendrajit na haina thokibana university asida ngasi fawba course ase hangdoktana laibani wafam ase khanglakpadagi UGC na थादरकदबा अवार्ड परसेंटंग सिंह अदु यूनिवर्सिटी असेगी ग्रांट कमीशन ना कखिदुना काइथखिद्रे इंग लिसिंग अनि तरादा हांगदबा कोर्स अदु हांगदना लैबना UGC ना अहानबा थादखिबा सेंथंग सिंह अदुगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरंगनबा इंगसो लिसिंग अनि गा तरागा तरेता खंगलकपदसु पिबंगमखिद्रे मदुना मरम ओइरगा सतखिबा सहीदा UGC ना थादखिबा सेंथंग अदुगे सेंदो यावना पिखलंगनबा खंगहलखिबा लाइख्रे मसिना ताकपदे यूनिवर्सिटी असि मियामगी पॉलिटिक्स तौफम ओंथोक्तुना सेंजा थुमजाना थनबा यूनिवर्सिटी अमा ओंथोकले हाइबनी मसिदा मराल लैरबा मतमदुगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एस दोरेंद्रजित असि यूनिवर्सिटी असिगी ऑथोरिटी ना मतिक चाबा दंदी अमा पीदुना मतुंग ताबदा लमदम असिगी ख्वाइदगी अवांगबा थाकी महै तंफम संग असिदा असिगुंबा सेंजा थुमजा तौबगी थबक असि तौदनबा होनहौसी हाइना महाकना मखा ताखी मणिपुर यूनिवर्सिटी असिगी मनुंगदा ओजामो ओइरकान ओजामो ओइबिगी इथिक्स की वांगबदा असिगुंबा मखोगी पॉलिटिक्स तौबम अमदि मखोगी सेंजा थुमदा तौफम मखोगी पैसा चाबम ओइना तौरगा लैबसा मसि दसामना यामना हक्चना लौई मरम अदुना लैबिदिबा लैपाक मियाम ख्वाइ पुनमंगनसु करप्शन मु मुथतपा पामजबा अमदि अवोनबा पामबा एजुकेशन बु यामना करप्शन फ्री ओइबा सेक्टर अमा ओहेननबगी दमक्ता हारिबा महै मसिन तंबगी मरी लेनबा दुगुंबा एजुकेशन से मसेदा सेंजा थुमजागा मरी लेनबा पाउसिंग दसामदा पाउ पिबिरक्तुना हारिबा करप्शन सिंग असे कोइ थेंगननबा होनबदा पुनमंगनसु कोऑपरेशन पिनबियु हाइनसु हाइजरी था तरुक की तोलो पिथोक तबा अमदी मतम चाना प्रमोशन पीदबगी मायोक्ता जॉइंट SSA एंड रामसा टीचर्स एसोसिएशन डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग कया संगसिलगने हाइना लाइंगाक्ता सेक्सिनवा थमलखली ngasi मेजोर खुलदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन असिगी वाइस प्रेसिडेंट नोंगथोंगबम प्रकाश चंद्रना फोंदोकिबदा मणिपुर लाइंगाक्ता इशू असिगी मतांगदा मेमोरेंडम कया पिसिनख्रबसु हौजिक फाउबा तासनदना लैबसि यामना लाइवक थीबनी एसोसिएशन की वाकत असि ताबिद्रबनिना लाइंगाकना पीबा पोस्टिंग मफमदा मथौ तौररोय हाइना एसोसिएशन असिना वारेफनरे मसिदा सुंदतना हंदक पांगथोकदोरिबा बोर्ड अमदी काउंसिल की एग्जाम दा सरुक यारोय अमदी था असिगी तरा हुमदोइदगी सथगदबा लाइंगाकी स्कूल फगत हंसी मिशन दसु सरुक यारोय लैनन लोइनना एसोसिएशन असिना तालिबा डिमांड सिंग लाइंगाक असिना अथुबा मतमदा थबकता ओंथोपियु हाइखी अखोय ओजासिंगसी मागी पोस्टिंग दा चत्तबा मसी पोस्टिंग चत्तबसिदी मणिपुर गवर्नमेंट कंडीशनली अखोय चलहंदबने था तरुक तोलो फंगद्रबो ओजा अमना कमायना अराप मफमदा ताबदी रेंटेड हाउस द लैरुदोइनी अदुगा ओजा कया अमना बसना प्राइवेट वेहिकल न चत्तोरिमनेबा अदु भरा लैतना कमायना कोई चत्तोइनोबा स्कूल नमदा SSA अमसुंग RMC ओजासिंगा स्टेट की ओजासिंगा पुन्ना फमिनरगा लाइक ताक्तोरिबनेबा अदुबु तोलोपसु चांग नायना फंगदबा प्रमोशन जु कादबा कानबगी लंबीसु लैतबा
second class teacher or second class citizen amgi thakta leba koina first class ki thakta laikraba tolop su sang naina phangba promotion ju ka na bagi lambi leiba ka ju ka bo oja sing duga koi punna phamin kamani laik takadori nova 2020 gi board ki council gi exam pangthoro agani masida koi oja sing na duty log da bhaibadi invigilator oina yaw da ba oja sing na guardian sing na every sections of society da leiba miyo sing na support to widuna ma ipa an miduna ngasi akoi manipur quality education porok nabagi lambi do majuda akoi oja sing na achoubo thodang lohon bi haiwa famsi thamjari thank you Dhanamanjuri University DMU gi leiriba award pasing asi matam chana laingakna thabakta onthok trabadi mahairoi singna democratic oiba mawongda khongjang kaya sangsilagane haina MSU gi Human Resource Development Secretary Bruce Prebamna phongdokre wafam asing asi MSU office ta pangthokiba pawgi mifam amada phongdokibani mahakna makha taraduna hai DM College asi university ama oire haina Association of Indian Universities ke makhada affiliate tawkrabasu ngasi fawba university ama oibagi matiksaba vice chancellor exam controller na chingba university ama oibagi maru oiba academic council laitabana parikya fawba matam sana pangthokpa haidokpa ngamdre mahairoi singi fees tagi university asige oina pangthokadaba youth festival amadi inter college sport na singba singi paisa kakliba se pangthok loidaba oirabadi kakfam thokte award pasing ase matam chana thabakta oina onthokadabani haike Palibal ngak asina hariba pointing asi tha taruki manung haibadi mamangi December tha faw manung onthok pigini haibani adubu hariba assurance asing adu fulfill tawdre amasum tawbagi mami ngasi phawda tadre haibatare aduna atopa point amadana koigi university olakpa matamda DM gi mahairoi singna phangadaba youth festival gi participation aduga inter college sports gi participation gi damakta koigi oiba hojik fawba fee structure dagi mahairoi sing gi paisa kakli mahairoi khudimakt gi adubu sahi ani hena masigi facility sidi mahairoi singna phangba ngamdre masina maram orakana koina hygienic badi university sigi oiba chapchaba magi independently inter college youth festival amasum inter college ki sports miji chinbam thoi masi chinma ngamoidabo oitadi mahairoi singi mafam da ka iba fee asi maram chadi amasum hadok khigadabni haiba wafam si emsuna mari lenaba authority singi mafam da thamjari FCI godown the thabak suriba sinmi sing maram pidana thabak tagi lauthok khibaga loinana sinmi kharabuna phajinduna thamage matangda thokliba wathok asi tha asigi tara humdoi fawgi manungda government na waroisin ama purak trabadi akanba khongjang sangsilagani haina Cabin PD Laborers Welfare Association na wafam thamlakli ngasi association asina thadorakpa cherol amana wafam asi palladuna makhatana hairibadi phajinduna thambiriba sinmi sing amadi Thabak tagi lauthok pirkraba sinmi singi imung manungi miyose ngasi fawba thangnaba yum singda saidang phom lori sendong tanabagi wafam yaudana supna tangi hana suzuramba thabak adu hanjin hanbiu haina sinmi singna yamna democratic oiba khongjang sangsinjariba sinmi singbu ngami haibagi matagum phajinduna thambiba aduga miyoi ama ani khakki private farm singi mathakta laingakna karigumba thabak amata laukhatpa ngamdaba ase yamna laibak thibani maram aduna tha asige tara humdoi fawgi manungda mari lainaba authority na wathok asi loisindrabadi CSO sinmi luf amadi laibak miyamga loinana akanba khongjang sangsilagani hairi Archaeological Survey of India ki makhada protected monuments ama oriba puwari ka sagon aduna laklaba thong nambobi ki saruk khara ningkhai duna lairakhiba matungda funding laite haina yengsinbidabana lairakhiba adu ngasi thong nambobi ki maning thangba saruk ngasi khanghodana ningkhai rakhre Monument or passing bridge as same with Oribani, Maduki processing of the Makai Satadunus Lakbani, Adabu Kango and Sigi Asumba, Tabokibat, Palana Tolo Puchida, Hoyi, Mataboki Tim Dusu, Hoyi, Hoyi Bazeta, Hoyi Sigi, Hoyi budget Nataba, Hoyi Bazeta, Hoyi send of a proposal Taro, Havagi Karosi Laga, but it processed under processed lady, Joji, a Hoyi Sabi of Indiaga. Galaka tatra pa phongda raga makhoi sparsing ju laktna yenga mabani madogi project uji khoi sang da bu kari kari na du saraga du tharaga khoi yamna thuna athuba matang manungda haibo kano si samju sajan bagi step lakholaga lejari usi matang tamjage lamdam asida khundariba purup khudimaki puwariga sagonaduna lengdraba lan ama oiriba thongnambonbi asi Maharaj Chandrakriti na palingai kumjali singam ga chaniphan yankhai marida nambul turel gi mathakta sakibane adubu ngasidi yengsinbinaba kana laitabana thongnambonbi gi maruiba saruk kaya namthakiba macet kairaktuna isingna senthakiba tanatana
thong asigi khonglambi chatpham oiriba sarukta komgumna chawna horakpana maram oiraga yenghaidaba phibam amada lehori matam sangna tumduna leiruraba Manipur lengakna kumja 1934 da mikap thoraktuna thongnambonbibu protected monument under the Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1976 ki makhada ngak senduna thamgadaba mafamni haina miyamda lauthokuna khangankhi adubu makha tarakpada kumja 2003 da State Superintendent of Archaeology na Imphal Municipal Council amadi DSP Traffic Imphal West da city kya iduna thongnambonbi gi mathakta lalonbi kya na potsa yonfam kaitel onthorpabu thingnaba khangankhi Archaeology loisang gi maikai dage hanjin haijabadage kumja 2015 gi September thadage IMC amadi police na thongnambonbi gi mathakta potsa yolambasing takthokhi adubu thabak oina onthokpadi ngamkhide mafam aduda non manipuri sing yauna masing yamlba hawker singna electronic item kya gi yonfam onthoktuna lakhi mamang thada nongkana chuduna ising ichau thokiba matamda thonggi maning thangba saruk namthakiba amadi mayai sabukta kintharakpadage komjau gumna hoduna leikibadage police ki kangbuna ngasidi thongnambon bige maning mamang animak sambal khajinduna thambanatana kanana su miting chambidana lehori nongmadi soidana khanghaudana kintharakpa yana leiriba thongasi ngasigi legakna athuba matamda miting changbaga loinana semjin hogdrabadi tungi mirolna thongnambon big leirami haiba khangdabaga loinana lengak asibusu soidana warona pham oihogani haibasi ningsingba mathau tari Maharaj Chandrakirti gi matamdagi leiramlaba puwaridagi sagonaduna laklaba thongnambonbi haukiba English ga subna 18 dagi phibam tapna soksilakpana maram oiraga TOMTV na akhanaba mityeng sangbinaba gidamakta report semkhiba leirabasu funding leite haibana maram oiraga ngasi phauba yengbidana lakpana maram oiraga asuki matik phibam thina soksilakli phibam soksilakpa asina maram oiraga tungda lakadaba mirosingna thongnambonbi asi leirami haiba phauba khangdaba yana leiri maram asina ngasi gi lengakna अथुब मतमदा मित्येंग चंगमा मथौ ताई वीडियो जर्नलिस्ट रोलिबिन ग लोइना पाउदमजरीबी इलाबती सिजगुरमयुम टाइम्स ऑफ मणिपुर थोंगनबोनबी इम्फाल मयोन हासिगी मंगादा TOMTV दा अखनना संदोकपा पाउ अमदा उरिपो खोइसनाम लाइकाइदगी इरेंगबम संगीतागी अनाबा अमदी युम लाइकाइदगी खुदोंग चादब अदु उरिपो वार्ड नंबर 6 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की माइकाइदगी सेल की मतेंग खुसिनख्रे तेंगबांग खुसिनबा अदुदा सरुग्याकिबा वार्ड नंबर 6 की काउंसिलर तौरांगबम इंद्रजीत एलायस बोइना अवाबा मायोकनरिबा इरेंगबम संगीतागी फिबम चाद्रबा युम साननबगिदमक प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल की मखादा चेसांग पुंबा थागतुना फाइनल की थोकपा मिंगी लिस्ट यावरे मथौ ताब थबक थौरम सिंसु पांगथोकपा लोइरे लैंगा की माइकेदगिसु अवाबा मायोकनरिबा इमुंग असिगी पांगबा याबा मतेंग पांगबिउ हाइखि मोइना लेरिबा अदो सोथर लेरिबा अदुगा जुमले करी जादन लेरिबा अनाबा अमग लोइना सिंगलिबा असिबु अथु मतमदा अदुगी प्रायोरिटी दो मयामदगी खर खुदोंग चाबा पिबिरगा अदुगी खुदोंग जुमुंग चाबै खुदोंग चाबा दो पिबिउ हाइना नसिगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पुनिंग अजी अखोइगी वार्ड डेवलपमेंट कमिटी इम्फाल मिसन कॉर्पोरेशन 176 की माइकेदगी अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मफमदा नुरुंगना थमजरी ngarang chief minister banglo amadi manipur police headquarter gi nakan laiba AG office ta sakhang daba singna bom langsil lambagi thokdok thokraba matungda imphal manungda section thorangi thabak kansin kre section thorangi saruk ama oina imphal west commando na ngasi ayuk nagamapal lining thau ising saibi area da pak sanathi bahumbagi thabak sathakre ayuk pung 3 makhai dagi na 3 minute 15 adwai fawba sathakiba operation aduda punna miyoi chama kuntra ro masa masagi saktak se puthok handuna masak khangdokpagi thabak sathake adumak थोइदोकपा मिफामी पुंदी यावखिदे कांगपोकपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा मपाव खुलदा सखंगदबा सिंगना मियोय अमा नोंगमेना काफ्तुना हालमले लैखिद्रबा मियोय अदुगी चपचाबा मसक ममिंग खंगबंगमद्री मसादा यावरंबा आई कार्ड अमदी इनर लाइन परमिट नीलेश बापुराव जादव बारा बाजार वेस्ट बेंगल हाइना इरमी महाकी मसादा नोंगमे मरु अहुमरोम पानबगी दाकफम लै लिलोंगदा भरादा लैबा मियोयनी महाकपु कनाना करी मरमगिदमक हालंबनो हाइबा खंगबंगमद्री कांगपोकपी पुलिसना केस अमा लौखटपगा लोइनना रिम्स की मिरेन संगदा थमख्रे हौखिबा सहीदा स्टैंडर्ड रोबोट इंग्लिश स्कूल दा थोखिबा लाइबक थिबा थौदोकता क्लास 7 कक्ता गाइरिबी नुपी मचा अमा लेखिदबगी थौदोका मरी लेनना स्कूल असी मतम चुपगी ओइना थिंगजिले हाइना कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिटरी जॉइंट कमिटी की माइकेदगी थादोरक चेरोल अमना हाइरखली सेरोल असिना मखा तारदुना स्कूल असिदा थोखिबा थौदोक असी मसिना अहान बनते मसिदा स्कूल असिना मखा ताना हांगदुना लैबा हाइबसी तुंगदा सिगुंबा थौदोक कया
थोरक्पा याबना वारेप असी लौबनी थोकिबा थौदोक असिगा मरी लेनना तोंगान लूफ कयाना स्कूल असिदा अथिंगबा थमकिबा असिना ममांगदा लूप असिना मपान थोकना वाफम थमकिदबनी हारिबा वाफम असिदा स्कूल असिगी लैरिबा पेरेंट्स गार्जियन एसोसिएशन अमदी ऑल मणिपुर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन नसु मियाम अमदी लूफ की अपांबदा पुन्ना सत्मिनदुना लैखिद्रबगी अचुंबा लंगला लंजिन पुथोकपदा मतेंग तौरकनी थाजई मसिदा मियाम अमदी लूफ की मायोक्ता लेब्रक मधुद थोरक्पा अफफटगी डाइटा मसा मसाना पुगदबनी हाइना चेरोल असिना खंगहलक लैंगा की महिलोइसंग सिंगबु फगतहनबा वाखलोंदा पाइखटपा स्कूल फगतहनसी मिशन की मखादा ओइनाम केंद्र की ओइना खंगेतखिबा ओइनाम गर्ल्स हाई स्कूल की सेमगत सागलिबसिंग ngasi केंद्र की MLA एल राधा किशोरना हकथेंगना चतुना यंगसिनख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की केंद्र तरुक्तगी खंगतलाबा स्कूल अममम खलगत सागतपगी सरुक अमा ओइनाम गर्ल्स हाई स्कूल की ओइनसु सेमगत सागतपगी थबक असि पाइखटपनी यंगसिन खोंगचत्ता एल राधा किशोरना मियामदा अनौब चहिगी याइफा पाउजेल पिरदुना हाई नुपी खक्तगी ओइबा स्कूल असि अखन्नना लैंगा की माइकैदगी सेमगतकनी मसिदा अरापदगी महिरोई सिंह यावरक्लबसु लौथोक लौसिनगी गाड़ी थाननबा होटनगनी स्कूल असि लानाई स्कूल सिंगदगी तादना सेमगतलगनी मरमदुना ममा मपा सिंगना सौगतपिदुना महिरोई सिंगबु स्कूल असिदा तमहनबियु स्कूल फगतहनसी मिशन माइ पाखनबदा पुंगनमकना तेंगबांग मिनसी सागतलिबा का मंगागी बिल्डिंग टॉयलेट सेट अनि असि लाकलिबा सेशन असि नंगनबा लोइसिनलगा मियामदा खुसिनरगनी पनबा याबदी स्कूल फगतहनसी मिशन की मखादा स्कूल असिदा सागतलिबा का मंगागी बिल्डिंग असिना लाख मरिफुमरी अमदी टॉयलेट सेट अनिना लाख तराग माथोई संगना सागदबनी अदुगा हाना का मरिसु मेजर रिपेयरिंग तौरे हाइरी साकटपा मतमदा कंस्ट्रक्शन की ओइबा मागी नॉर्म्स लेजबनिना मतम खरा अखोइगी बिल्डिंग बु ओइरो सी कंस्ट्रक्शन की पिलर बु ओइरो बीम बु लाकपो ओइरो जितना तबुद खचिक खचिक मतम लौबुना मरम ओइरगा अखोइ हौजिंगमक्ति लोइबा ngamdi adum moinamak अखोइ स्कूल कमिटी ना आई इसागी माइकैदगी अगो हेड मिस्ट्रेस की माइकैदगी दि अखोइ सुक्सोइ सोइदना अखोइ हाइरिबा स्कूल से सेशन होबो नंगनबो अखोइ पिजेगनी हाइदना मयाम मणिपुर की प्रजा सिंह अदुगा एजुकेशन डिपार्टमेंट मदि अखोइ मयामना मसिगी थाजब अदो मयाम जला मणिपुर ट्रेड यूनियन एसोसिएशन अमदी फेडरेशन कयाना हौखिबा दिसेंबर तरागमदा लेब दल सिंगना CAA की मायोक्ता कौखिबा भारत पुंबगी जनरल स्ट्राइक अमरी लैनना कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस तगी फाखिबा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मणिपुर स्टेट कमिटी की सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार बु अथुबा मतमदा थादो हाइना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन मणिपुरना चेरोल अमदा खंगलकली मस्तिका लोइनना लाखलिबा जनवरी तरागमरीदा पांगथोकदौरिबा ड्राइवर्स डे दा महाकपु सरुग याहलु हाइनसु कोऑर्डिनेटिंग बॉडी असिना तक्सिलकली हंदक दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दा थोकिबा हिंसा की थोकदोक्ता चेनबा म्यूजिंग हौजिक फावबा दिल्ली पुलिस ना फाबा ngamdabata natana kangkhatuna thambabu CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल ना यानिंगदबा फोंदोरकले ngasi पार्टी असिना थादोरकपा चेरोल अमना थोकिबा थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोकलदुना मखाताना हाइरिबदी मालेमगी महिलोइसंग सिंगी मनुंगदा ममिंग लैबा महिलोइसंग अमा ओइरिबा JNU दा मिंगजन सेन थागी फी अमदी हॉस्टल फी हेंगटपगी मायोक्ता यूनिवर्सिटी असिगी स्टूडेंट यूनियन खोंगजंग संगसिलिंगै चेरक्ता फेसिज्म गे थौओंग चथरकपसी यामना लाइबक थिबनी हाइरी ngasi मोरेगी इलेक्ट्रिसिटी IB की कैंपसता टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट BJP मंडल सिंधुना चाही असिगी मार्च अप्रैल थादा पांगथोकदोरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन अमदी 2022 दा पांगथोकदोरिबा स्टेट जनरल इलेक्शन दा BJP ना मपुंग फाना माइ पाकपंगमनबा अमसोंग मपांगल कंखननबा मिफममा पांगथोक्रे BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट IS बेंजामिन मातेसु सरुग्याखिबा थोरमदुदा BJP मणिपुर प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी P प्रेमानंदना फोंदोखिबदा इंडिया से हौखिबा सही हुमफोगी कांग्रेस ना पालिंगै मतमगी इंडिया दु नत्रे मालेमगी लेवा कयाना किनरबा इंडिया मा ओइरबसी BJP की होनजमन्ननी इलेक्शन दा माइ पाके हरबदी इसागी बुट हाना माइ पाखनबा मथौताई हंदक पांगथोकदोरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन खक्तनतना 2022 दा स्टेट जनरल इलेक्शन असिदा BJP ना मपुंग फाना कहनबा तंगाइफदे BJP ना मपुंग फाना कारबदी इरमदा मणिपुर असि खोंगजेल ग्यान साउखटपा ngamgani हाइके मसिगी मथक्ता टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट BJP मंडल की थौमी सिंगना इसा इसागी बुट सिंग मपांगल कंखननबा होनबियु हाइना महाकना हाइखी सिगी थाची लापो मतमददी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नसु हाइरिबा मी से पार्टी के जमीनबा यागदरा हाइरिबा मी सिना पार्टी को कया नुसिबिबनो हाइरिबा मी सिना पार्टी के कया लेपिगदोबनो
हाइबसिंगसे येंग बतावने हयेंग बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव ने वोट काहलुरनी माना फतो मोंग दाव थवक तो तारगदी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की मसक थीहल्ले अदना इलेक्टेड मेंबर्स सिंगना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की थवकता अचौब मतें पांगबिरगा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कंखलनवा लाकदब 2020 इलेक्शन दा कोई एमएलए पुथुब ngamnaba masi amana pangthokkodaba ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन दा कोई पुन एसोसिएट मेजॉरिटी फंगबा ngamnaba होना मिनसी भारत सरकारना मिरोनबी नुपीसिंगबु ngak senbaka loinana afaba sinjak pijaduna asoi angam thokpadagi ngak thoknanabagi dambak paikhatpa प्रधान मंत्री सुरक्षित मतरीबा अभियान PMSMA की मखादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी प्राइमरी हेल्थ सोसाइटी थांग अमदी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मोइरांग ब्लॉक न सिंधुना आशा आंगनवाड़ी वर्कर सिंगदा नुपी ओइबी सिंगी हेल्थ बेनिफिट स्कीम की मातांगदा अवेयरनेस पीबल लोइनना मिरोनबी नुपी सिंगी हेल्थ चेकअप कैम्प अमा ngasi प्राइमरी हेल्थ सेंटर थांगदा पांगथोक्रे हेल्थ चेकअप कैम्प अदुदा डॉक्टर अमदी नर्स सिंगना मिरोनबी चनी चेक तौबगा लोइनना टेस्ट कया तौदुना हिदाक लांगथक्सु लेमना यंथोखी पांगथोखिबा कैम्प अदुगा मरी लेनना डॉक्टर मीना सेरामना हाई मरु ओइना हेल्थ सेंटर दा रेडियोलॉजिस्ट अमदी गायनोकोलॉजिस्ट लैतबा अराप चिंगी लमसिंगदा PMSMA की मखादा प्राइवेट सेक्टर की डॉक्टर सिंगल लोइनना मिरोन बिनुपी सिंगबु पैसा अमत्ता तिंगदना रजिस्टर तौबगी थबक्ता नतना आशा सिंगना मिरोन बिनुपी सिंगे महूत सिंधुना मर्डर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड मेंसिनबगा लोइनना यंथोकपा मिरोन बिसिंगना दरकार लैबा बेसिक टेस्ट सिंग तौबिबा का हेना खुदोंग थीबा नंगबा याबा मिरोन बिनुपी सिंग खंगदोकपा डायबिटीज हाइपरटेंशन ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन लैबा मियोई सिंग लैबोरेटरी अमदी अल्ट्रासाउंड चिंगबा टेस्ट तौदुना यंगथोकनी लोइनना का हेना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मिरोन बिन नुपी सिंग यावरकपदा मखोइगिदमक असोय अंगाम यावदना अंगांग उनबा याननबगी खुदोंग चाबा पीदुना मसा मउ फबा खुनाई अमा सेमननबगी वाखललोंदा हेल्थ कैम्प असि पांगथोकपनी मिरोन बिन नुपी सिंग सि याम जद्रगसु अखोइना करांगा स्पेशली तोंगाना थांगगा तोंगान तोंगाना तौजरिबा मरमदी मिरोन बिसिंग सि मी अमा खक्तंग ओरसु यामना मरु ओय हाइबसे कोइ सिदा तागिबनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हाइबदी मिरोन बगल लोइना अतोपा लेना दिना लेइब्रा हाइदुना यंतोगा मदुदा मतम चाना कोइ ट्रीटमेंट तहोबा मैनेज तहोबा कोइ PAC सिदा ngамद्रगना मतम चाना कोइ वो रिफर तौबिबा नत्रगा अंगांग पोपदा खुदोंग चाना खुदोंचानबैदमक्ता कोइ सेफ बर्थ प्लानिंग तौबिनानबा कोइ सेंटर्सदा लेबिरिबा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज अमदी स्टाफ नर्स सिंगसिना पुन्ना तौरगा कोइ मतम चाना रिफरल तौबिरगा खुदोंग थीबा क्यादगी कनबा ngамननबा अदुमाइन तौना कोइ PMSMA प्रोग्राम असि पांगथोकसबनी अखोई पुन्ना हुएन लालोंगे कांगलोन सिंह तमिनरसी हाइबा वाखलोंदा अपुनबा मणिपुर हुएन लालोंग लुफना सिंधुना नुमित कुंथ्रानी चुपना सथगदबा हुएन लालोंग थांगता ट्रेनिंग कैंप ngasi इम्फॉल इसकी बामोन कंपुदा लैबा चाइना रोल टेंपल दा होदोखरे ngasi हौखिबा ट्रेनिंग कैंप अदुदा थांगता सानरोय कुंथ्रागा मंगारोमना सरुग्याबगा लोइनना थांगतागे ओजा सिंगना थांगता सैबी सरित सरा अमदी साजेन कांगलोन सिंह महिरोय सिंगदा ताकपी तंबीबगी थबक सथखी कैसामथोंग केंद्र की मनुंगदा लैबा अहल ओइरबसिंगदा ngasi रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट कमिटी की प्रेसिडेंट महेश थौनाउजमना निंगथम खुदोल पोट सिंह ग्यानथोखरे ngasi कैसामथोंग थांगजम लेरक्ता लैबा नोंपोक निंगथौ पांथोइबिगी मंदफ्ता पांथोखिबा चंबा थौरम अदुगा मरी लैनना महेश थौनाउजमना फोंदोखिबदा केंद्र सिदा लैरिबा अहल ओइरबा मियोइसिंगदा निंगथम थाना लाकपगा लोइनना अइंगबा खांगबदा मतेंग ओइननबा खुदोल पोट सिंह असि पिबनी मखा तानसु केंद्र सिगी अतोपा मफम सिंगदा लैरिबा अहल ओइरबा मियोइसिंगदा मतेंग पिखिगनी हाइखि कई पामजनी अैना पामजबा अमदे करिनो हाइबा मतमदा अई आरो लिविंग तौजरे याम आरो लिविंग तौरबसिदा तसेंगना हारगदी युमदा ईश्वर कोरमगा थोकबबुदी बाबा मा कोरम थोकबसिना अइमोंदा हेन एनर्जी फंगेबा अइमोंदा हेन मंगोल ओइरबा अदुना होजिक चलनी पथांसिदा आयन अपन मयाम लाकपा याय लाइन लाक्षनु अदुबु पाबुं होय ममा मंगोल लेप्तन पिबिरगनी कनामतन येतुंगा मोय हाइबसे अइ थाजबा अचेप थाजबा मनी समरो म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 9 की काउंसिलर MD यहियाना महाकी वार्ड न कोनबा एरिया की मनुंगदा लैबा अहल ओइरबा मियोय चनी के यांखै रोमदा निंगथम की खुदोल ओइना कंबल सिंह यांथोक्रे लोइनना समरो म्युनिसिपल काउंसिल की सेंथंग मखादा लिलोंग
lairaba khongda saba public toilet amasu sangaduna miyamda kusinakre councillor asina sinduna ngasi lilong lairaba khongda pangthokpa kambal yanthokpa amadi public toilet sangaba ge achamba thoram adda wangang laduna councillor MD Yahiana hai lairaba khong asida market set ama thamnanabagi ahanba khongthang ama oina ngasigi public toilet asi sajabani public toilet asi third state finance commission ge senthang makhada sabani Latin America amadi Africa gi tongan ba laibak singbu mahut sinba miyoi taraga taruk na saba mihut kangbu ama ngasi Kashmir da chatuna mafam adu gi security gi fibam yengsin baga loinana tongan ba civil society singi mihut singasu unaragani nakal lamarom da European Union gi Laibak singi mihut kangbu singdi Kashmir da atopa numit amada chatkani haina hanana center da khanghalakpa laikibaka loinana fajinduna laiba hanagi Chief Minister Farooq Abdullah Omar Abdullah amadi Mehbuba Mufti gasu unagani haibagi wafam thamlakpa laikhrabani miyoi tara tarukki mihut kangbu asina Jammu da su chatuna mafam adugi Lieutenant Governor GC Murmu amadi atai atopa official sing unaraba tungda hayeng Delhi da halaklagani hairi handaki khongchat asi India gi laingakna Jammu amadi Kashmir da Article 370 chana handuna Union Territory onthokiba tha manga mapung farbagi tungda lakpa khongchatni pawgi likhun amagi matung inna mihut kangbu sing asigi khongchat asi tongan ba mapal lamgi laibak singna Kashmir da Article 370 chana khrabagi tungda hauzik oireba fibam sing Khangnanaba India gi laingakta makhoibu Kashmir chatnabagi khongchat ama sinbiyu haina haijarakpadagi sinbani hairi Awang Nongpok Lamdam State Nipana handak sahi gi April thadagi ahanba chayolda Gujarat ki Madhapur Mela da saruk yaragani hairiba chahi khudingi pangthokpa Mela si Gujarat ki Porbandar district ki Madhapur ger Lakliba April anidagi hogani haina Press Information Bureau PIB na thadropa cherol amana khanghalakli cherol ama chupna sathagadaba utsaf asida Manipur yauna Arunachal Pradesh amadi Awang Nongpok lamdam gi state kya gi ningthi jaraba jagoi isai drama saireng saidinnabana chingba kayana mapung oina pangthokani hairi hairiba mela sigi sem sabagi matangda Development of North Eastern Region donor gi Union Minister State Dr. Jitendra Singh chair Loduna Gujarat Lengak ki mihut kangbu Singh North Eastern Council NEC amadi Arunachal Pradesh Assam amadi Manipur gi mihut sing yauna awangba thaki mifam ama New Delhi da famkre hairi hauji muk sanabagi pau fangbigani All Jiribam Sports Association AJS ena sinduna Jiribam Higher Secondary Playground da thasigi ohumdagi sanaba hokiba ahanba Moirangthem Jodi Sandra Memorial Invitation Football Tournament 2019-20 ge ngasi match singda SFA Singarban Kasar Asamna RYC Rangaijangbu penalty shootout ta panjin ani ahum anida maichiba piki loinana hayengi match ta UBFC Markulen amadi PFC Paithol ani sanaragani Moirang High Secondary Ground da Satharakiba under 15 Boys Football League Tournament 2019-20 gi ngasi sanakiba match ta PIC na KC bu yamna laksana panjin taret sinoda maitiba pikre amaromda ani suba mestana SYDOP na TUC bu panjin ahum sinoda maitiba pikre ahumlak suba oina Khelo India Youth Games tha asigi taradagi hoduna Guwahati da pangthoklagani numitara ni thoini chupna sathagadaba Youth Games asigi hodokpagi function oina tha asigi tarada Guwahati gi Indira Gandhi Stadium da Assam gi Chief Minister Sarvananda Sonowal Youth Affairs and Sports Minister Kiran Rijiju amadi Assam gi Kayara Khanna mingchet purakraba Hima Das na athoiba mithunglen oina sarugyadna hodokani Khelo India Youth Games asi Assam da pangthokodoriba asida Assam gi Chief Minister Sarvananda Sonowal na harauba fongdokpaga loinana games asina India gi sports ki lamda achoba ahongba ama purakpa ngamkre punna athlete lising taruka chanipan romna sarugyaduna pangthokodoriba games asida sarugyariba khudingda yaifa paujel su pirakli
ngasi nungthil phongna khiba pause singda kari kari maru iba pau yauribage habdu myam punna mung miyeng taminase Kanglai pa ki maira ining thau singlen nongdren khomba laikhidabagi chamaga marifuga taruk suba ningsing thoram pangthokre MU campus tagi Assam Rifles ki outpost ase lauthoknanaba sarkar na center da taksinkhre biren apunbagi saktam haiba wakhalona mang thaduna chatminarasi W second Kanglup masen nungsinadana sinba khudakta lepkadabani ningol club hong nambon bigi sarukhara ningkhai kre Kangla pau Maraibak nungsiba haibasi kanagumba amada hidak ama kapsilaga hekta nungsiba nate masidi isa gi ida yauduna lairabani biren NPF na MP Ken Yubu suspend tawkre MP Dr Lorho dasu so cause notice bikre NAF na brown sugar songpham thugaiduna sizinaba polam sing fare Pandam Maharaj Gambir Singha laikhidabagi chamaga marifuga taruk suba kumon thoram pangthokre mi amabu hida kapsilaga laibak nungsiu haiba yaroi masidi mioi bagi ida yaurakadabani chief minister Danamanjuri University bu university ama oibagi masak sing lehendrabadi khongjang sangsilagani MSU MU da senza thumza tawbagi thabak sing desamna sahi sidagi hen akanba miyeng sanglagani lamyanba Uza singi fangpham tokba hak fangnanaba January 12 dagi Democratic oiba khongjang sing sangsilagani association Manaba soi khiba ngakpiba amadi kaukthokpa tamsi maraibak nungsiba habasi hidak ama kapsilaga hekta nungsiba natte and biren sinmi singda politics tawbagi hainabi thadok piro RSF District Hospital ahum Medical College olagani top singthada awareness program pangthokre Loislakpada maru iba pau amuka hana pijari Mahai masing tambada akaiba thokandanaba Manipur University ki campus tagi Assam Rifles ki outpost lauthonanaba center da taksilagane haina Chief Minister N Biren haikre Manipur ki khwaidagi awangba mahai tampham sang ama oriba Manipur University asi Sanjapung onkibana India gi afaba university sama khangatpada yawbu ngamdabani haina desamna maral sirakli SSA amadi Ramsa Oza Singna Taliba demand sing laingakna athubada mi eng sangbidrabadi pangthokadoiriba metric amadi 12 parikya da saruk yadaba yauna kanma khongjang kaya sangsilakadori Kevin PDG lever singi wathok tha sigi tarahumdoi fawgi manungda loisindrabadi akan makhongjang sangsilagani haina laingakta section wa thamkhre amadi puwariga sagonaduna lakliba thong nambombi gi sarukhara ngasi ayo khanghodana ningkhairakre ngasi gi oinadi Manipuri pau matang se lojare mi ing tabiru punamapu ARUNBALA amuka hana khurumjari